kwaku bofo ne han hotel ema sikani ne yere no adamfo ne yere no na sikani nyina so wo maame no ho ekulak ya emu ekulak say 100 ya 100 enumere na fa bochirifo ne kwaku bofo krama mi se maami eni mi kofi nti no mesere wada loko opro no ewu hotel ho eni adamfo kunu wonne didi nkomo amawaja wa kwaku bofo akra okufie kwaku bofo kra kwa ya no a mema mienu ehye must no mo piama na ko inside am si scan no eye dai eye sika so a ye ko wi amaame no hotel no ye nkum maame no mu fa maame no sika no asa ne maame no so sa dai ana ni kunu South Africa si dabi eni obi ay kwaku bofo ena abe fa sika no free hotel ho ana ofre ma ne free kwaku bofo kwaku kwaku ba be toto ayan be no de masa waza no amode tete Ghana ho no amode nkuntumpu no amode mo nka na kore no ti man no hu se kwaku bofo na kofa sika no na man ne kan na sase wan fa mo e branda na ukada obehunu Ghana ho bohu dem no be na branda na ukada no na man ne akobu no tio South Africa akuno man shi friji mu a se bi so yenya ne da no papa kan Japan kachere makwaku bofo ncheche mu nchen kachere kwaku bofo te kwaku yi eye wu na ukokum man no ha kira no kan kure abusia ojam a na nke nyina nim se Reverend Obofo ne baba akopa no ye hwe ntokwa ojam aku media yi so e de agi Reverend Obofo din a enye asem keto akra nanso obi nim ne si ojam ene Obofo ntam a besi nei de omontam enwo kra na se me no ka say ojam edi video bi abeto monten so aye hu se eye expose o senso eye hidden secrets na order ne dia eno de ye ntimi nche ni odam che na ne se Reverend Obofo we o wadamfo bi pa oni bokusu atafre wo South Africa na papa no ho kani ye na bi se oba Ghana ha aba be ye business bi wo ha ene se madamfo ni Reverend Obofo na me rekọ Ghana de onko na onko si Reverend Obofo so na business bi a me repese wo ye bia oni Reverend Obofo aye papa ne resi mbedru mu wo Ghana e ma Reverend Obofo ekohia papa no ere no ekwaji hotel no edema no ekotena ne nchen ne bonkomo wie enti ebredru se wo kọ no kra ne se okọ enti ebe ya ne dan no unlocking on no free ho na okọ ye ojam kire se Reverend Obofo efi hotel ho kọ ye enisema ena meme bienu bi ebowra maame ne dem ho kire ne se ye hotel ha ye mefo hotel ha ye ba ne ba bisesi wo dem ha de maame ne kra kire se radio nke hu ya de me na mabadimo ame ma de chama ye modimo so debi se ne be na ba feel comfortable na se Ghana wo se ahohoye no e ba hohoye a ye di bukan na se ye di mutintiman enu nti omubowra de se ojam ho kire se sa mema mienu no eye amrobesa omubowra maame ne dem ha baako ene maame ne da funfram wieye emom sesa ne husika nyina ede koye kwaku bofo asem a trend no kan kure nkuntumpu enye kwaku bofo amanfo eye bibi kwaku bofo se wan kan kure na wodede nam Ghana from penimfo so na de ade a asema ne kure ne hwem a utwumuta obedam asema ye ne kure no e betodwa wo opa ko soro ne nyankopon ko ye free oba obedam asema ye ne kure ye kan kure a ya ne enipa mpe ne kure ye nkobo pa mi nkuno ye nkopo pa mi yemmo no nti adan na momo yen kan kure nche ye man kwaku bofo asem a trend no unim ho de abruchi for Ghana for maybe was South Africa na dan for pa ne kwaku bofo maybe or South Africa o sika pa o yisikani bruta na danfo eni kwaku bofo eto de bia kwaku bofo kwa ko hono ma wo ma kwaku bofo sika e wo South Africa kwaku bofo nim se
mine no wanya na South Africa no wo sika kokubofo agitum mine no wontumi mfa sika nkroso Ghana border emfa magana mine no na wanyi obi ani se kokubofo kwa je mine sika wo da cross border wo da bagana wo da be ye japade ama no ti mine no so be ba hanu mo a no so anam se kokubofo de ne sika no cross ya nche na mine no so du Ghana oni kokubofo betuma abole kokubofo mu bi ehu ne da na mine ko asa ko South Africa kokubofo so timi ko gina ni wo ho omu bi ehu ne da se mine ye wadefo a woni bibidi enti one day ana mine yere ne se wo mine yere bagana kokubofo mfa ne mara ti mine de ne yere ne bagana kokubofo de ne bagana no o mama ne yere ne sika papa so mla Ghana na ajapade bi wo bi a won fa sika no tututu bi ti kokubofo ne mine ne yere ene bagana numbedu Ghana no kokubofo ne kokubofo ne han hotel ema sikani ne yere no adamfo ne yere no has one hotel expensive enti mine no ayirin bedu Ghana kokubofo man hotel wo na sikani nyina so wo maame no ho ekulak saya 100 ya 100 saya 20 kokubofo na dini nyina cross yo sika pa kokubofo no asa pe hotel e maame ne dem ese kokubofo de one man ne yire ne man ne de ene nye yize mo kan kasa enipa ye ni bripiska nipa yempese be kan kora chi nipa na enipa agia demudie ma so bi die wukura no a ye hu ba bia ye mfa ne nhye omaya wutimu obi di bone a ya ko hu mpanimfo oma wutimu a se bi so hiani ni bia oboa na kokubofo ne mami ati hotel enumere kana fa bochefo ne kokubofo kra mami se mami eni mi kofi nti no mesere wada loko opro no e hotel ho eni na damfu kunu wonne didiji nkomo amowaja wa kokubofo akra kofi to ya no se loko no muntio loko no hanom ayede na kokubofo ekra wie ya wokoye onya kin etim sabe wuramu anase wakara maame no koye no ana osade mas hye nanim esabe bu maame no ana ahono mentiase na hotel na kokubofo dia ana oni hotel fo nyina hye ho eho twetwema so enipa nye kokubofo beye enti kokubofo kra koye no ana unse twa wo mu ban se masa bobo maame ni punu mbobo maame ni punu no maame no se hwan no so legislation for no ye pese ye bele wadiane no se na anaju sei maame no anaju sei mi de maame o na so ya se bia de bitu o dem no amayi spray bi ni ade na on okay na maame bi epunu a mema mi ehye must no mo pia maame na ko inside mo si scan no eye dai eye sika so a ye ko wi maame no wo hotel no ye nkum maame no mo fa maame ni sika no asa ne maame no so sa dai a moment mu ha akonfo etuosi maame no so ti leader no ene maame no dai sika no so beduru Ghana wa ba ne beduru Ghana no eye mo yansa na mu ni mine no wa buchiri no South Africa no ayire ana wo kokubofo mo yansa ana munnim mo ho obi anim e wo Ghana obi anim mine da apart from kokubofo
sikana maame man de man yere ba Ghana no enye sika ketwa maame ndi ni na si hotel ho yanku maame ye fe sika no ene ye de koye ti ye de koye no ana maame ni firi ni ku mo se mi wura awo South Africa se mi wura asem sei ana atom sika de maame mi ni kwakubo 40 mpaso edididi nkoma na kwakubo 4 kram se wo kofia kwada na mzi wo chena seconds ni nipa babo pum se omudi aduane bi bia me session ho no bi emia obu first kana koye ana ni kunu South Africa ze dabi eni obi e kwakubo 4 ana abe first kana free hotel ho ana ofre ma ne free kwakubo 4 gogu kwaku ba betoto aya be no de masa waza no amode tete Ghana ho no amode nkontompo no amode monka na kore no ti man no hu se kwaku bofo na akofesika no ti man ya badwe se kwaku enzame de me yewu nyina wo se exame wo se ba me koro no kwaku sa mo za no amode tete Ghana ho no amode monka na kore amode nkontompo eye mo se ne kore no sika me de ba hwana na enu se wo diske ba da bia so de ba wani nim se me yiri hwe hotel ho kwaku fesika na man ne jade o ye no na man ne kan na sa se wan fa mo a brother na ukara obehunu Ghana ho bohu dem no be na brother na ukara no na man nya ko bunu tio South Africa ya kuno man shi friji ma se be so yenya ne da no ana fo mun tio kwaku bofo sa de na wo yini jan enye enti washa ase ne nam papa kana Japan ho ene ye free etwetwe pita sa asem no yenkata so papa kogu papa kana Japan se wa man ne kura na ne kure no man ne kura na ne wa udi nkontompo yese ne kura o president na open wunya papa kana Japan kachere makwaku bofo nchechire mu nchan kachere kwaku bofo se kwaku yi eye wu na ukokum man no ha kire no kan kure man no wa fesika no akwa hotel akwa fa sika no na yire edem obi anim man no so fra wa be kan kure se wo kampare mia na man na hu se wo bampa se obeja amanaka wo se wonu ni agrodoblo mu se ono be ya ka wo se ede ayo na to atwa man so oba Ghana na mo a akoboni twa kwa akuno South Africa ho timi bisa se kwaku bofu ndi unhu bi ana wo no unhu bi obaji wani akosi sei kwaku bofu eme wi ase nya wo de sa kwaku bofu kana kure wo wi ase ka eye bua kaze ye bru eye ready ade na ye ne kana kure bi ande bi ana mo pese ye mu kuye ntem free wi ase ade asamwa ato man wi ne man ne ene ne yere no kwaku bofo wo pa chese woni mu hwe ade ala Ghana mama nkuntumpa to no kure sa kwaku man no wo na okuku no wo na akofa sika no kan kure kwaku bofo kan kure kwa sha se ne kwaku kan Japan twitwa pita kan Japan wo muntajia asam so abato nanim hwehwe na asem we ne se ne kure na kwaku bofo wan na mu a meka sa Ghana nka ne kure man on na ifri on ne yide on ade ne yide fi South Africa bae aka ma me no so ko atonso ya be wia no hotel no mse hotel no no siye tinu ma kwa ma wuro so wan koso na sebie so no nipa ejina mo chidi ya ne na yini Ghana na mo fasika mo sika nton kure asem siye ede ne chese kwaku bofo wonim hu bi nam pretending kan chense man ni wo ne sika e ko fa no hotel no wonim hu bi oboa kwaku bofo kadekure se ya ni atame se ya ni yenkobo no ye yiyani kwaku bofo kadekure na wunya wo beye ni nsa uti kwaku bofo yi asemi wati bida ogubo fasemi wati bida obo pepe mo honya ntem pepe mo honya ntem a musole anam no obi ko se me ka cho se ukodi hene no a ana hu ze kwaku bofo uje adu
Kwaku could di hine no and who say uja edum. So for would di hine. Na ensamba ubita. Akoko ba ubita ubegunsa. So for di hine wie ya kwaku bofo na mu say uja edum. Kan kure assembly e ne kure woni mu bi. Ka Ghana from Pato mini mu bi. Na mla no wadi ni Nyankopon wasre bone fa ne nyame na wada chew kwaku bofo. Ma Ghana ma munye ne kataso mu ma so kwaku bofo ka so ni mu bia wo de mo Ghana ha unton Ghana eme a umu mun kan kore eni esikafo yete Ghana papa uzu bemba me chiawo e bia obi a papa God bless you.